Mundur, mundur, mundur. Lari, lari. Komandan di lokasi ketiga di daerah Payatumpi. Ini di rumah Pak Keciknya ini, kan? Subhanallah. Subhanallah. Yah, mobil. Mobil. Subhanallah. Ya Allah. Tangkap baik. Ya, ini busuk. Tangko. Ya, boleh kan luahi. Luahi ya, Bang. Luahi dia, Bang. Oh ya, hei. Ya Allah, kuno ya. Hah?